Ovo iza mene su bilješke koje smo Alen, Ana i ja jučer radili na izradi strategije BUM-a za sljedeći period od 1 do 3 godine. Stvarili smo zajedničku sliku kojom ćemo onda kao tim funkcionirati u sljedećem periodu. Problem sa izradom strategije je pronaći koncept koji će biti dovoljno jednostavan i učinkovit da ga može mala i srednja firma primijeniti. Iz mog iskustva, najbolji koncept za to je od Rogera Martina. Čovjek je napisao knjigu, zove se Playing to Win, igrati da pobjeđujemo. Ono što je benefit kod tog sistema je da je jednostavan, da je logičan i da se lako kaskadira dole na sektore i odjele ako hoćete napraviti mikrostrategije za vaše sektore i odjele koji će biti onda povezan sa tom zajedničkom slikom cijele firme. Dakle, probajte Playing to Win, Roger Martin, igramo, ne samo da igramo, nego da i pobjeđujemo. Tako da, boom your company i uživajte u biznisu!